Tariki ya 26/06/2024 nibwo Perezida Kagame yakiriye indahiro z'abagize inteko nshingamategeko umutwe wa Sena bagera kuri 20 biyongera kuri 6 bafite manda itarangira. Umuhango wo kwakira indahiro z'abasenateri bashya bakurikiwe no gutora abagize biro nyobozi y'umutwe, aho Dr Karinda wari usanzwe uyiyoboye yongeye gutorerwa uyu mwanya. Muri iyi nkuru twabateguriye ibigwi bye n'abamwungirije bose bakaba basanzwe ari inararibonye muri politike y'igihugu cy'u Rwanda. Perezida wa Sena y'u Rwanda Dr Karinda François Xavier yarahiriye bwa mbere inshingano zo kuyobora Sena y'u Rwanda tariki ya 9 Mutarama 2023, yongera gutorwa no kurahira kuwa 26 Nzeri 2024. N'umwe mu basenateri bageze muri Sena bigenwe na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Mbere yaho akaba yarakoze imirimo igiye itandukanye. Muri iyo harimo kuba yari umwe mu bagize inteko nshingamategeko ya Afurika y'Iburasirazuba, inshingano yakoze hagati y'Ukwakira 2015 no Kuboza mu mwaka wa 2022. Yabaye umuyobozi w'ishami ry'amategeko rya Kaminuza y'u Rwanda. Yatanze umusanzu mu bushakashatsi bugamije kuzamura amategeko, umutekano, ubushinjacyaha ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ni umwanditsi mwiza w'ibitabo n'inkuru zitandukanye. Yavukiye mu murenge wa Kitabi ho mu karere ka Nyamagabe mu mwaka wa 1996. Nibwo yasoje icyiciro cya kabiri cya kaminuza muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda. Mu 1999 yasoje icyiciro cya gatatu cya kaminuza muri Kaminuza ya Ottawa, aho ni mu gihugu cya Canada. Muri 2010 nibwo yabonye impamyabumenyi y'ikirenga yakuye muri Kaminuza ya Strasbourg mu Bufaransa. Vice Perezida ushinzwe amategeko no kugenzura ibikorwa bya guverinoma Senateri Sorina Nyirahabimana we turamuvugaho iki? Ni umudipolomate w'umunyapolitiki ubimazemo igihe, wabaye komiseri muri Komisiyo y'Uburenganzira bwa Muntu ya mbere. Mu mwaka wa 2000 yagizwe umujyanama wa Perezida wa Repubulika. Nyuma yaho muri 2009 aza kuba umuyobozi mukuru muri Perezidanse mbere yo kuba minisitiri muri Perezidanse. Yaje kugirwa uhagarariye u Rwanda mu Busuwisi, umwanya yavuyeho muri Gicurasi 2013. Yahawe inshingano zirimo no kuba minisitiri w'uburinganire n'iterambere ry'umuryango. Yize ibijyanye n'amategeko ndetse yarangije icyiciro cya gatatu muri IERICA. Vice Perezida ushinzwe imari muri Sena ari Vera Mukabaramba wese bimeze bite? Yabonye izuba tariki ya 1 Werurwe 1960. Yize ubuvuzi mu Burusiya kugera abonye impamyabumenyi y'ikirenga. Yatangiye politike mu buryo bw'umwuga guhera mu mwaka wa 1999, ubwo yabaga umwe mu bagize inteko nshingamategeko y'inzibacyuho. Inshingano yasoje mu mwaka wa 2003. Guhera muri 2003 kugera mu Ukwakira 2011 yari umwe mu bagize Sena y'u Rwanda. Yaje kugirwa umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu. Yagiye akora inshingano zitandukanye muri guverinoma. Yabaye kandi umuyobozi w'ishyirahamwe ry'amashyaka mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Abagize inteko nshingamategeko y'u Rwanda umutwe wa Sena y'umwaka wa 2024-2029 nabo ngabo ureba kuri iyo foto iri hejuru. Nyuma y'ibi kandi Perezida Kagame yavuze ko mu gukemura ibibazo by'u Rwanda nta munyarwanda ukwiriye gusigara inyuma. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko mu gukemura ibibazo by'igihugu nta munyarwanda n'umwe ukwiye gusigara inyuma, ahubwo ko buri wese akwiye kwibona mu bisubizo bigenda bishakwa mu buryo butandukanye. Ibi yabitangaje kuri uyu wa 4 tariki ya 26 Nzeri 2024 nyuma yo kwakira indahiro z'abasenateri mu muhango wabereye mu ngoro y'inteko nshingamategeko. Perezida Kagame yavuze ko u Rwanda rufite ibintu byinshi byihariye bituma bashakisha uburyo bwose ngo rubeho, kandi bikaba bigirwamo uruhare na Sena ifatanyije n'izindi nzego zitandukanye. Yakomeje avuga ati u Rwanda rufite ibintu byinshi by'umwihariko biva muri politike, mu mateka
mu mateka, mu ko duteye mu karere, tukagira icyambu. Ubwo rero bidufasha gushakisha uburyo bwose twakora kugira ngo tubeho kandi neza, dutere imbere ndetse tugere kuri byinshi twifuza. Sena rero ibifitemo uruhare runini cyane cyane iyo yuzuzanyije n'izindi nzego. Ubwo bufatanye rero buvamo uko dukemura ibibazo biba ari ingutu ndetse n'ibigaragara ubundi ko bidafite ibisubizo. Abantu iyo dutekereje neza nyine imiterere y'u Rwanda nabyo birakemuka. Yavuze ko mu gukemukwa kw'ibibazo by'u Rwanda nta munyarwanda ukwiriye gusigara inyuma, ahubwo ko buri wese akwiriye kwibona mu bisubizo bigenda bishakwa. Yakomeje agira ati mu gukemura ibibazo by'igihugu ni ukutagira umunyarwanda usigara inyuma. Buri munyarwanda wese akibona mu bisubizo bigenda bishakwa cyangwa bigerwaho by'ibyo bibazo igihugu kiba gifite ndetse bakabigiramo uruhare. Ntabwo ari inyungu zibageraho gusa zindi, ariko ni n'uruhare bagomba kubigiramo. Iki ni ikintu tugomba guhora twibukiranya kugira ngo dukomeze iterambere, tutaba twasubira inyuma mu nshingano zacu cyangwa ibindi dushaka kugeraho. Perezida Kagame yavuze ko yishimiye kuba muri Sena bafitemo umubare munini w'abategarugori. Yakomeje agira ati nashimye kubona ndetse muri Sena dufitemo umubare w'abategarugori utubutse, birashimishije. No mu zindi nzego ntabwo wenda ari bo bahora baza imbere mu mubare, ariko bakwiriye kubamo umubare uhagije ufatika. Yavuze ko ari Sena n'izindi nzego hadakwiye kugira usigara inyuma, ko hakwiye kubaho gukurikirana ndetse no kwirinda kunyura inzira y'ibusamo cyangwa se shortcut. Kagame yasoje asaba abasenateri gukurikirana ibibazo by'abaturage binanyuze ku mbuga nkoranyambaga. Ati ndasaba rero cyane none gukurikirana ibyiza twabonye kuri interinete, dufite ikoranabuhanga, kujya tumenya ibibazo by'abanyarwanda binyuze mu mbuga nkoranyambaga. Ukabona umuntu yohereje ikintu avuga ko avuga ati ariko mwadutabaye ko ibintu bitameze neza. Ukabona umuntu yohereje ikintu avuga ati ariko mwadutabaye ko ibintu bitameze neza. Ntabwo bikwiriye kuba bigeraho, dukwiye kuba tubizi kubera ko nicyo Sena n'izindi nzego bibereyeho. Ntabwo ari ukubasanga hano gusa muri iyi ngoro twicayemo, dukwiye kugera kuri bariya baturage aho kugira ngo binyure mu yindi nzira bikatugeraho. Ndabasaba nkomeje rero mbabwira ko twabishyiramo umwete.